Dobro večer i dobrodošli na Prirodu uživo, zadnju u 2017. godini. Što je život, kako je nastao, postoji li drugdje osim na zemlji? To su neka teška pitanja s kojima će se večeras hrabro uhvatiti u koštac doktor znanosti Nikola Biliško, kemičar koji radi na Zavodu za fiziku materijala, za kemiju materijala, Instituta Ruđer Bošković. Bavi se razvojem materijala za pohranu vodika u čvrstom stanju, o čemu nam je govorio na Prirodi uživo prošle godine, otprilike o vodiku, da, u ožujku prošle godine. Ono što mi se čini posebno važnim istaknuti za njega, zanima ga odnos prirodnih i društveno-humanističkih znanosti, interakcija znanosti s drugim područjima ljudskog djelovanja i odgovornost znanstvenika. Dobitnik je priznanja Krunoslav Sukić, Centra za mir u Osijeku za knjigu godine 2016. Evo ja sam donio svoj primjerak da vam pokažem, to je knjiga Preživljavati usprkos, zbornik radova povodom 100 godina obljetnice rođenja Ivana Supeka, knjiga koju, dakle, zbornik grupe autora u kojem je posebnu težinu u knjizi daje transkript zadnjeg intervjua s Ivanom Supekom, za koje je zaslužen, evo, Nikola isto. Jedna od isto stvari, evo, za kraj, koju moramo reći, dobitnik je priznanja IRB-a za popularizaciju znanosti, posebnog priznanja IRB-a, Instituta Ruđer Bošković, i to priznanje je dobio upravo danas, pa mu ovom prilikom možemo čestitati. Evo, Nikola, izvoli. U četvrtak sam dobio. Hvala Dario. I hvala vama što ste došli u ovako lijepom broju. Ja sam se bojao da će ljudi biti okupirani ovim adventom i kobasicama i kuhanim vinom, ali čini se da ipak vlada nekakva glad za ovakvim sadržajima među ljudima. Ja ću početi ovo predavanje sa, mislim, vi ste ovdje više manje znanstvenici, upućeni ste u znanost ili barem dolazite na ova predavanja, pa više manje i znate te neke razlike između pseudoznanosti i znanosti, ali evo, ja započnem sa ovim mailom koji sam dobio. Zapravo svako toliko dobivam neke mailove ovakvog nekog sadržaja. Prvo, mislim, napad jednog čovjeka započinje ovako sasvim bezazleno sa nekim pitanjem koje počinje, čini se da je sve u redu. Znači, neko kamenje našao, pa on misli zapravo da su to meteoriti, ali on zna zapravo da su to meteoriti i da je to kiša asteroida koju je NASA sakrila, naravno. Ali onda sve otiđe k vragu sa ovim nekim divom koji ima stopalo od koliko centimetara i tako dalje. Uopće ne znam zašto, otkud je on tu izašao, ali eto, mislim, pseudoznanosti ima stvarno smo bombardirani tim sadržajima i tako da toga stvarno ne fali, pa onda nalazimo tu Troju, pa bosanske piramide, pa možemo tu ubrojiti i Međugorsku Gospu i slične pojave. A onda Mladen Vidović izjavi da je vidio vanzemaljce pa nije mogao voziti sporo, pa zato eto dobije vozačku dobije ovu kaznu. Ono što je karakteristika svih pseudoznanosti je da čovjek prvo zapravo nešto zaključi, da bi to tako trebalo biti, po njegovom mišljenju. A onda traži nekakve dokaze za tu svoju tvrdnju. Znači, to je nešto obrnuto od
znanosti gdje prvo imamo činjenice, imamo nekakve evidencije i onda iz toga gradimo nekakvu teoriju. I onda ta znanost se zapravo kao jedna zgrada ili kao jedan ciklus gradi preko teorije, preko hipoteze, preko eksperimenta do teorije i onda se teorije provjerava eksperimentom u krugu i tako to napreduje. Mi smo danas ovdje zbog života na zemlji i u svemiru. Prvo, ovo predavanje sam držao već 2-3 puta. Prvo učenicima na tecinima iz astronomije, onda sam ga malo nadogradio i još više nadogradio i sad je u ovom obliku. I zapravo tema koja čini mi se zanima mnogo ljude. Bar meni je jako zanimljiva, bez obzira što nije direktno područje mog bavljenja znanošću, ali namjeravamo ući i u to područje i napraviti, ako ništa drugo, jedan izlet u prebiotičku kemiju. Pa počinjemo sa ovim poznatim fizičarem, jednim od najvećih fizičara 20. stoljeća, Enricom Fermijem, koji je bio poznat po svojim vrlo lucidnim doskočicama, gdje je on postavljao pitanja svojim kolegama znanstvenicima. Na primjer, koliko ima štimera klavira u nekom gradu, recimo u Zagrebu. I onda čovjek kaže, nemam pojma, kako bi ja to sad znao koliko ima štimera klavira u Zagrebu. Pa onda se može to procijeniti. Znači, Zagreb ima oko 700.000 stanovnika, od toga toliko i toliko ljudi svira klavir. Da bi se štimali klaviri treba jedan štimer na toliko i toliko klavira, znači možemo procijeniti da ih ima recimo 30 u Zagrebu, na primjer. I on je tako postavio pitanje kao ako ima toliko zvijezda u našoj galaksiji i ako pretpostavljamo da oko tih zvijezda kruže planeti, ako neki od tih planeta imaju uvjete potrebne za život, pa na nekim od tih planeta bi trebali postaviti nekakav život, a možda na nekim planetima i inteligentna neka vrsta i razvijena civilizacija. I onda on postavlja pitanje, pa gdje su onda oni ako ih već ima? Zašto nisu ovdje sa nama? I onda to se zove Fermijev paradoks i onda ljudi razmišljaju o tome već skoro 100 godina. I tu je ovako jedna zanimljiva knjiga koju Dario me pozvao da je promoviram zajedno sa njim. Knjiga ima ovako čudnu naslovnicu koja je meni bila odbojna, ali kad sam otvorio knjigu bio sam oduševljen jer stvarno ima ovih genijalnih rješenja ovoga Fermijevog paradoksa i preporučujem svima tu knjigu da je pročitaju jer stvarno je pravi intelektualni izazov i vrlo poticajno štivo. Kad razmišljamo o životu na zemlji, mi prvo moramo pitati se šta je uopće život. Da li mi uopće znamo šta je život? Mi znamo samo za jedan život, naš, koji postoji na zemlji. Da li je to zapravo dovoljan statistički uzorak da možemo reći šta je život, da taj pojam života podvedemo pod neki općenitiju kategoriju i onda kažemo život je to i to. Mi znamo da je život neka organska tvar koja se može reproducirati, koja može razmjenjivati tvar sa okolišem. To mogu i neke potpuno anorganske tvari. Ima tih sistema koliko hoćete koje razmjenjuju tvar sa okolišem pa nisu žive. Ali eto, mislim, mi imamo taj uzorak od jednog života
jedne civilizacije i onda vrlo često upadamo i u te neke znači predodžbe koje su na tragu geocentričnosti, kao što su ove predodžbe o evolucijskom stablu, gdje na vrhu tog stabla je čovjek kao vrhunsko biće prema kojem je išla i usmjerila se cijela evolucija. Međutim, kad malo razmišljamo o evoluciji, približni su ovakvi prikazi gdje su prikazane sve moguće žive vrste na zemlji i onda čovjek je samo jedan od izdanaka ovih tu sisavaca koji će se i dalje razvijati i dalje evoluirati. Još bolje prikazi su ovakvi gdje čovjek je negdje na rubu ovog kruga, bilo koja od ovih točkica, a negdje ovdje se nalazi taj naš prapredak, zajednički prapredak. Pa onda se pitamo kako je izgledao taj naš prapredak, kako je izgledao taj naš nekakav pradjed, pa onda idemo prema sve jednostavnijim oblicima života, pa sve dok ne dođemo do one neke granice između nežive i žive tvari. Da bi došli do toga, mi moramo razmišljati i o tome kako su bili uvjeti na ovoj našoj zemlji. Naša zemlja je danas vrlo, za nas, najbolji mogući planet. Sa vodom, kisikom u atmosferi, dovoljno vlage i uvjetima vrlo pogodnim za život. Kao što znamo, mi živimo sasvim dobro na ovom svijetu, ali nekad ta naša zemlja je bila užarena kugla magme i sa nekakvom korom koja je nastajala, vrlo žestoko je bila bombardirana iz okolnog svemira meteoritima, planetezimalima i tako dalje, a sastav atmosfere je bio potpuno drukčiji nego danas. Nije bilo kisika, kisik je vrlo reaktivan plin koji inače ako stalno ne nastaje, onda on izreagira i ne ostane od njega nešto drugo. Zato su nam potrebne biljke. A tad je prevladavao CO2, bilo je dosta amonijaka, vode i drugih nekih plinova, među kojima su i neki koji su nama užasno otrovni. I onda sad razmišljamo kako je iz tog nekog nama potpuno negostoljubivog i neprihvatljivog okoliša nastalo nešto kao što je život. Pa prvi eksperimenti su krenuli tamo tokom 50. godina. To je bio jedan vrlo poznati eksperiment koji su proveli Miller i Urey. I oni su napravili ovako, napunili su jedan ovakav balon ovim smjesom plinova koji su imitirali ovu rano zemljenu atmosferu. Stavili su tu dvije elektrode koje su iskrile izvor topline i tako dalje i onda su nakon nekoliko dana su pogledali šta imaju u tom balonu. U tom balonu se nalazilo nekako blato, neki katran i kad su to išli razdvajati, onda su vidjeli da tu ima jako puno i aminokiselina i nukleotida i znači onih građevnih elemenata ovih naših bioloških molekula. Dakle, od aminokiselina se sastoje bjelančevine, od nukleotida se sastoje nukleinske kiseline i onda u kasnijim eksperimentima su čak uspjeli dobiti nekakvu kinetiku, pa su onda vidjeli da se amonijak troši
nastaje kao međuprodukt cijanovodična kiselina, a onda kao konačni produkti nastaju ovi aminokiseline. Ovdje nisu prikazane ovi nukleotidi, ali i oni nastaju kao nekakvi produkti. I još mnoge razne druge molekule. Nakon toga je izvršeno jako puno tih varijanti tog eksperimenta, a danas sa ovim misijama međuplanetarnim koje šaljemo, postali su nam dostupni i neki planeti i mi možemo in situ vidjeti neke planete ili mjesece koji imaju atmosferu, koji po sastavu podsjećaju na onu zemljinu prebiotičku atmosferu, a najpogodniji je za to Saturnov mjesec Titan, jer on ima u atmosferi dosta metana i dušika i tako dalje, i čini se da on može poslužiti kao jedan lijepi organsko-kemijski laboratorij za praćenje te prebiotičke kemije. Da bi to radili imamo direktna opažanja sa ovim letjelicama, imamo laboratorijske eksperimente koje radimo na zemlji u našim kemijskim laboratorijima i imamo teorijske modele, to ovi računski fizičari, kemičari i tako dalje provode te račune. Na Titanu inače vladaju uvjeti dosta slični, mislim, što se tiče tlaka, atmosfera je gušća nego na zemlji, ali tlak na površini Titana je otprilike 1,5 bar, 1,5 atmosfera. To nije puno više nego na zemlji i još ali njegova gravitacija je puno manja, jer Titan ima ipak manju masu od zemlje, i onda procjenjuje se da je gustoća atmosfere na Titanu kao što je na vrhu Mount Everesta na zemlji. Takva gustoća je otprilike na 25 km visine. Evo, to su ti neki uvjeti. Ono što je bitno, u Titanovoj stratosferi se nalazi ta neka izmaglica koja je puna aerosola i utvrđeno je ovim direktnim opažanjima, infracrvenim spektrometrima koji se nalaze na Cassiniju, da se na tim česticama odvijaju vrlo složene organsko-kemijske reakcije koje su, dakle, kemičarima jako zanimljive. Evo, tu je jedan kratki pregled ovih misija koje su posjetile Saturn. Prvi je bio prelet Pioneera 11, 1979. Onda Voyager 1 i 2, 80. i 81. I onda ništa, pa tamo sad početkom 2000. godina je Saturnu prišao Cassini koji orbitira oko njega i on je na sebi donio također lander, Huygens, koji onda sletio na Titanovu površinu i od tamo on direktno može mjeriti uvjete na površini Titana i slati nam vrlo vrijedne podatke. To su dakle ta in situ mjerenja. Evo, tu su neki detalji te misije, a ovdje je ono što radimo na zemlji istovremeno. U našim kemijskim laboratorijima mi možemo simulirati te uvjete i onda tu postoje razne varijante onog starog Millerovog eksperimenta, ali uvijek možemo vidjeti da tu imamo neke elektrode koje nam stvaraju iskre, nekakav plin koji je tu smjesa
ovih plinova koji imitiraju titan ili ranu zemlju i onda dobivamo to neko blato. To blato zovemo, obično se u literaturi naziva tolini, zato što tolos na grčkom je mulj, i onda su ga tako ljudi nazvali pa je se to uvriježilo. Inače postoji još jedan naziv koji je ovako dosta zgodan, star tar, kao zvijezdani katran. U našim eksperimentima, dakle, pokušavamo simulirati i ne samo kemijski sastav, nego i uvjete na tim planetima. Pa onda znamo da ima tu da imamo ultraljubičasto zračenje Sunca, onda meteoritske udare, magnetosferu i tako dalje, kozmičke zrake, koronalni procesi i možda još nismo utvrdili da li se na Titanu događaju i gromovi. Ali uglavnom mi sve to možemo simulirati u našim laboratorijima, znači izbojima, znači iskrenjem ili nekim laserima ili UV lampama ili gama zrakama, time imitiramo kozmičke zrake i tako dalje. I onda dobivamo nešto. To nešto pod mikroskopom obično izgleda ovako. To je nekakav taj katran, mulj, čiji je kemijski sastav vrlo složen. Kad to usporedimo sa pravim infracrvenim spektrima titana, onda vidimo da tu ima sličnosti, ali ima i dosta razlika. Dakle, ono što naglašavaju autori je da tolini, oni jesu nekakav naš produkt, prilično smislen produkt našeg eksperimentiranja. Ali nikako to ne smijemo smatrati, pomiješati onim uzorcima, sa onim uzorcima koji stvarno postoje na Titanu, jer možda su ta Titanova tla potpuno drukčija. I možda je ovo tu što je bilo na Zemlji isto potpuno drukčije. Ali uglavnom, šta god napravimo, mi ćemo dobiti vrlo složene, relativno složene organske molekule, ali moramo biti svjesni da je do života još jako dug put. Da bi nastao nekakav organizam, nešto što će stvarno biti živo, to mora biti ipak neka vrlo složena, organizirana cjelina koja će moći se reproducirati i stvarati neke svoje potomke i izmjenjivati tvar sa okolinom na neki smisleni način. I onda tu dolazimo do hipoteze o Luki. Luka kao najstariji naš predak, zajednički predak, i to onda kad razmišljamo o tom Luki, to nije ovako neki čovjek kao moj prijatelj koji se zove Luka. Čak nije ni ovo kao ovi stromatoliti koji su najprimitivnija bića koje danas žive na Zemlji. Nego to je nešto još primitivnije, još jednostavnije, a opet to je neki prijelazni oblik između živog i neživog. Pa što bi to bilo? To bi bila nekakva čestica, vjerojatno, u kojoj imamo neke jednostavne proteine, ili praproteine ili neke peptide koji će raditi nešto. Ili možda čak ne proteine, nego možda samo nekako aktivno mjesto. Pa onda
najizglednije je da je na temelju svih mogućih razmatranja je da su tu bili u njemu ovi željezno-sumporni aktivni centri, ti neki kompleksi koji su onda mogli raditi prve te najprimitivnije reakcije koje možemo nazvati nekim staničnim disanjem. Dakle, on je morao nastati negdje iz nekih totalno neživih komponenti. On je morao egzistirati u nekim toplim izvorima i on je potpuno ovisio, znači, o geokemijskim procesima, ali onda još je morao i imati biti organiziran na neki način. A onda se organizacija sve više i više usložnjavala. I danas mi se sa jedne strane našom teorijom i ovim eksperimentima u laboratoriju pokušavamo primaći tom luki sa jedne strane, dakle od jednostavnih prema njemu, a sa druge strane mi pokušavamo naći što stariji ostatak nekog života na zemlji, nekakav prafosil koji će se sa te druge strane približiti tom luki. Pa evo, danas imamo te neke vrlo stare nalaze, kao što su ovi, pa ono nešto u ovom u cirkoni dioksidovom nekom mineralu su našli ove neke organske uklopine za koje se smatra da su ostaci tog nekog biološkog djelovanja. Znači 4,1 milijardu godina star uzorak. A onda u ožujku ove godine je objavljen ovaj rad gdje su našli ovakve neke ostatke gdje je vrlo vjerojatno da su ti ostaci ukazuju na postojanje života, dakle skoro 4,3 milijarde godina. Dakle, ako je Zemlja nastala prije otprilike 4,6 milijardi godina, onda bi to značilo da je život vrlo brzo, relativno brzo nakon nastanka Zemlje nastala. Zemlja se nije uspjela niti pravo ohladiti. Još je bila podložna vrlo žestokom bombardiranju i vrlo žestokim tim dobro, to su nekakvi još rezultati, a ovdje su ta neka približenja tom luki ali ono što sam htio reći, naša teorija i naši eksperimenti, oni Millerovi i slično, oni su negdje na ovoj razini. I imamo još jako puno tu, kako bi rekli u Istri, moramo još puno palente pojesti da dođemo do tog luke. I sa druge strane također imamo još dugi put do tih ostataka koje bi mogli pripisati luki. A onda tek poslije luke dolaze one komplicirane stvari, dakle ona prava biološka evolucija. I onda opet, sad smo nešto rekli o tom nastanku života na Zemlji i o razmatranjima tog nastanka života na Zemlji, ali onda se pitamo, opet se vraćamo na Fermija, pa dakle život na Zemlji postoji evidentno, dakle mi smo živi, mi sad tu nešto pričamo i izmjenjujemo tvar sa ovom atmosferom koja je tu u ovoj knjižici, a onda pitamo se jesmo li mi sami u svemiru. To je ono pitanje koje obožavaju svi. I ja sam imao dosta sreće da sam bio u Švicarskoj kad je bila ova jako lijepa rasprava
u Zürichu, dakle, Wolfove debate gdje ovi astronomi i različiti ljudi koji su vezani na neki način uz astronomiju, astrofiziku i tako dalje, debatiraju o nekim gorućim temama. I ova dvojica su pričali dakle, o tome koliko je zapravo uobičajen život u svemiru. Ali mislim, život u svemiru bi mogao biti vrlo uobičajena stvar. Ali pitamo se koliko je onda uobičajena nekakva inteligencija. To je malo manja vjerojatnost i onda tu se lome koplja na pravi način. I onda tu dolazimo do ovih ljudi koji su razmatrali ta pitanja na znanstveni način i prvi od njih je bio Drake koji je rekao, ok, imamo dakle taj neki broj civilizacija u našoj galaksiji sa kojima možemo uspostaviti komunikaciju. To je taj broj n. Šta je od čega se sastoji taj broj n? Dakle, prvo imamo faktor, dakle, brzina stvaranja zvijezda. Koliko brzo se stvaraju zvijezde u našoj galaksiji. Onda, koliki dio tih zvijezda ima nekakve planete. Koliki dio tih planeta zapravo liči Zemlji. Dakle, na kolikim dijelu tih planeta može postojati život. A ako postoji život, koliko onda ima planeta na kojima se može razviti život, na kojima se stvarno razvije život? Ako se razvije život, koliki je udio na kojima se razvila i ta nekakva civilizacija, inteligencija? Onda, na koliko se tih razvila civilizacija koja je u mogućnosti komunicirati? A ako je, onda koliko te civilizacije uopće traju. Sad kad uzmemo sve te faktore, danas za neke znamo vrlo pouzdane podatke, pa za ovaj R faktor znamo da 1,5 do 3 zvijezde godišnje nastaju u našoj galaksiji. To je vrlo pouzdan podatak. Planetarni sustavi danas otkrivamo planete oko zvijezda i čini se da je to vrlo uobičajena stvar, dakle nije ništa čudno da neka zemlja ima planete oko sebe. Sad ovdje dolazimo do ovih teških pitanja. Teško je zapravo procijeniti koliko ima zemalja među tim ekstrasolarnim planetima, a onda nastanak života taj faktor bi mogao imati dosta veliku vrijednost, ali to zapravo ne znamo, to procjenjujemo. Onda ovaj faktor, dakle, da li se razvila inteligencija, to je vrlo vjerojatno jako mala vjerojatnost. A onda jako je teško procijeniti koliko je tih inteligencija sposobno komunicirati. Tu se zapravo jako velika rasprava vodi baš po tom pitanju, a onda dolazimo do onog faktora L, dakle koliko te civilizacije uopće žive. Postoje razne procjene koje, mislim, u principu mi tu imamo veliki problem što mi zapravo znamo samo za jednu civilizaciju i mi uopće, mi zapravo tu možemo u principu špekulirati i možemo zapravo raspravljati o tim faktorima, ali mislim, jednog dana možda ako naiđemo na neku civilizaciju, ako je uspijemo uopće prepoznati, onda ćemo moći stvarno imati vrlo pouzdane procjene svih ovih faktora.
I onda mi pokušavamo zapravo uspostaviti tu neku komunikaciju. Mi smo inteligentni, mi imamo civilizaciju, imamo radio, možemo zapravo poslati nekakav signal u svemir. A možemo i poslati, stavili smo ploču na ovu našu letjelicu na Voyager 1 i 2 i to je sad u principu u međuzvjezdanom prostoru i nadamo se da bi možda moglo jednog dana neko naći tu letjelicu i onda pronaći tu ploču sa uputama kako je koristiti, ali i pročitati taj naš signal koji smo poslali. Onda postoji ta radiokomunikacija, mi smo brzinom svjetlosti poslali naš taj signal o našem postojanju, a sa druge strane pokušavamo uhvatiti neki taj pozdrav od neke druge civilizacije i to se već dosta dugo ljudi muče oko toga i ništa smisleno još nije ulovljeno. Par puta se ljudima učinilo da su ulovili nekakvu sekvencu koje izgleda smisleno, ali to se poslije nikad nije ponovilo. Vrlo je teško vjerovati da bi neko, ako nam želi poslati signal o svom postojanju, da bi poslao samo jednu kratku poruku. Puno je vjerojatnije da bi je ponavljao kroz neko vrijeme i možda i pojačavao. Kako i njihova civilizacija napreduje, tako bi i njihovi odašiljači vjerojatno napredovali. Ali isto tako pitanje je, mi smo došli do te razine da možemo komunicirati brzinom svjetlosti pomoću radio valova, ali zapravo to je naše dostignuće staro oko 100 godina. Da li možda postoji neki još bolji način komuniciranja? Vjerojatno, sigurno nikad nećemo prestići brzinu svjetlosti, ali možda postoji neki drugi način kodiranja koji je efikasniji, to je isto pitanje koliko mi možemo očekivati u ovom trenutku od nas samih. Onda ovako kad ljudi traže ovako po ovim slikicama svemira, može se naći sve i svašta, kao što su ljudi vidjeli i ovu lice na Marsu, tako uočavaju i ovakve oblike, pa onda se neko postavlja pitanje kao jel nam možda vanzemaljci, neko je u šali postavio pitanje kao jel nam možda vanzemaljci šalju jednu poruku ovim oblakom. Tako, to je to. A što se tiče same ove rasprave, to je dakle vrlo otvoreno pitanje. Ovdje nismo došli niti do odgovora kako je nastao život na zemlji, a nismo došli do odgovora naravno niti da li postoji život u svemiru. Samo znamo da postoje neke mogućnosti i znamo da napreduju te naše spoznaje o životu na zemlji, ali ja preporučujem dosta literature, među ostalima su i ove knjige koje su, ima tu i SF-a i tako dalje, ali ima i vrlo lijepih popularno znanstvenih knjiga koje se isplati čitati. Ove granice rasta zapravo pokazuju koliko je naša ta civilizacija u principu krhka. Zapravo zanimljiva knjiga koja pokazuje da se moramo na neki način malo stati na loptu i razmisliti o našem razvoju. I tako, zahvaljujem i očekujem pitanja. Pa evo, potakla me ova zadnji slajd i granice rasta. Jeste vi čitali tu knjigu? Jesam.
Ja sam je čitao prije 40 godina kad sam kao mladi student i znam, to je izvještaj Rimskog kluba. Da. Sve njihove procjene o katastrofičnosti budućnosti u 2000., 2010., 2020., 2050. sada izgledaju smiješno promašene. Evo, iako nije na osnovnu temu života, ali kad ste naveli granice rasta, onda sam htio reći da smo daleko, daleko od toga da možemo procijeniti naš utjecaj i naše potencijale o tome, jer sve što smo procjenjivali, evo, prije 60 godina ili kad je to bilo, 50-ih, 60-ih godina je bilo, potpuno, prekratko ili sve je bilo katastrofično, a mi smo sve to, sva ograničenja su se pokazala kao, nepostojeća, odnosno nađena su druga rješenja koja su to skinuli ta ograničenja. Pa ja mislim da je najbolja poruka te knjige da zapravo naši resursi su ipak ograničeni. Mi za sad imamo onoliko resursa koliko postoji na ovom planetu. Neki od tih resursa su vrlo, mislim, kad razmišljamo o katalizatorima koji bi bili efikasni za neke kemijske, vrlo raširene kemijske procese, onda zapravo vrlo često razmišljamo o tome kako zapravo znači nešto efikasno, da ne koristimo recimo platinu koja je katalizator koji za gomilu kemijskih reakcija. A zašto? Zato što su zalihe platine u principu vrlo ograničene i zbog toga je ona i slično. Mislim da smo postali svjesni toga da su naši resursi u principu ograničeni, da ne možemo neograničeno crpiti ono što imamo na raspolaganju. A to nam se činilo prije 100 godina, nam se to činilo potpuno da imamo koliko god hoćemo svega. To se ne bi složio. Ja bih podsjetio da su granice rasta prije 300 godina je Malthus prvi postavio granicu čovječanstvo milijardu ljudi, zemlja ne može podnijeti više od milijardu ljudi i sve to vuče, korijene od puno ranije, ali predlažem da, evo, vratimo se na osnovne teme, mislim da su ljudski potencijali neograničeni i da će znanost rješavati sve buduće probleme koji se pojave, što ne znači da smijemo biti neodgovorni. Apsolutno da. Alo, mislim, gospodine, vama osobno, granice rasta su pokušaj da se procijeni u ono vrijeme šta i kako je. Rudi Supek, Ivan Supek su dosta to razrađivali i mnogi drugi. Rimski klub je imao puno posla oko toga. To je samo pokušaj u ono vrijeme da se procijeni. Danas bi trebalo opet to provesti. Međutim, sad smo u toj muljaži profitera koji žele da sve zataje, da se samo sve troši i mi smo sve glupi. To je najveći problem, a ne u tome jel granica rasta pokazuju na to da je nešto loše ili ne. Može. Dobro, ne znam, pitanja. Evo, može. Imam dvije primjedbe samo u onaj rad koji se pokazao da, rekao si da je otkriveno trag života u cirkonijevom dioksidu. Cirkon nije cirkonijev dioksid, to je cirkonijev silikat. A drugo, rekao si da su stromatoliti najprimitivniji živi, mislim, po meni ne bi uopće pojam primitivnosti trebalo govoriti za nijedno živo biće koje danas postoji. Jer sva živa bića, uključujući cijanobakterije koje danas žive, imaju minimalno 3,5 milijarde, a možda i 4 milijarde, ne, ako se sad pokazuje da ima tragova čak i 4 milijarde.
godina evolucije iza sebe. Znači svako živo biće koji danas živi, bilo bakterije, bilo čovjek, ima jednako evolucije iza sebe. U redu, da, ali možemo govoriti o nekoj primitivnijoj ili složenijoj građi. Ne postoje danas ni jedno biće koje je iz vremena od prije 4 milijarde godina. Ma to mi je jasno, ali postoje neka jednostavnija građa i složenija građa. Da, ali jednostavnija bića, mislim, ne znam, paraziti su recimo išli evoluirati da se pojednostavljuju, ne, gube neke stvari, ali svako živo biće koje danas živi ima evoluciju iza sebe, znači... Pa to je potpuno jasno. Da, tako da ti stromatoliti nisu primitivni, jednako su moderni kao i mi. Pa... Primitivan znači sličan svojim predsima, bar prividno. Ja se ispričavam. Pa to bi, da, rekao. Vi možete biti u pravu, ali biti katastrofa nećemo mi imati mogućnosti nego dođete na sljedeću jer ja sad idem na koncert. Oprostite, Ne, ništa, pa tu smo zato da se svađamo i raspravljamo. Mi obično, koliko ja znam, u biokemiji vrlo često koristimo jednostavnije organizme da bi u njima proučavali neke enzime koji su zajednički nama i njima, a možemo zapravo tokom pratiti evoluciju nekog enzima i tako da idemo od bakterije pa preko praživotnja i tako dalje do sve do čovjeka. Tu možemo pratiti sva ta fina ugađanja koja su se događala tokom evolucije u tim strukturama. Ja mislim da tu Vidim, naveli ste neke knjige koje su zanimljive da bi si postavili nova pitanja o životu. Nisam primijetio jednu knjigu od Fritjofa Capre. Pa ja mislim da niste mogli primijetiti možda barem 1000 knjiga, jer tu stavio neke. Naime, ta knjiga, za razliku od ovih svih, promatra život i proba definirati život sasvim na drugi način. Dakle, što ne znači da čak i materijalno može se definirati život. A danas u predavanju govorimo cijelo vrijeme o životu, a nismo ga probali definirati, osim tamo negdje da razmjenjuje sa okolinom. Možda da vas podsjetim nekak definiciju koju je Capra probao izvući ili je citirao nekoga, ne znam točno. Između ostalog govori da je osnovno svojstvo života da preživi, a da bi se definirao život mora biti nešto što je membrana ili nekakva okolina unutar čega se događa život. Čak je bilo pitanje razmnožavanja, da li je bitno za život i tako dalje. I organizacija je dosta bitna za život. I sad se mi možemo pitati da li, možda ovako interesantno, bar ja o tome razmišljam, ako smo mi organizacija, to se zove, to je Maturana, mislim, proučava jedan matematičar, autopoezi se zove, samo sličnost, ne? Dok li možemo se mi graditi sa samo sličnošću, jer kad uđemo preveliku amplitudu, onda idemo u neku drugu formu i više nismo ta vrsta života. I onda se možemo pitati, možda više apstraktno, dakle ne na ovaj materijalni način, da li mi smo samo nosioci života i da o životu nema smisla pričati, jer ako gledamo razvoj ljudske vrste od ovih samih početaka, vidimo da ono što mi sad stvaramo, radimo sliku na sebe, da ne citiram Bibliju, dakle sliku na sebe, stvaramo od onih home kompjutora, onih početaka, pa do ozbiljnih sustava, pa smo stvorili nekakvu kralježnicu, ako bi nekakvu analogiju mogli to povezati, pa imamo sad Google, pa imamo umjetnu inteligenciju, pa imamo, ne znam, zadnje što se događa u znanosti, taj big data, i da li život prelazi u drugu
drugu dimenziju, da ne mora više biti organski, jer recimo kompjuteri se isto razmnožavaju, samo pitam da li su oni živi, da ne dužim. Hvala. Nikola, hoćeš komentirati? Pa ja mislim, da, baš ovo o čemu govorite, zapravo dosta sam o tome našao u ovoj knjizi. To su stvari onako koje mislim, kad govorimo o životu, ono što sam rekao na početku, mi imamo na raspolaganju samo taj jedan oblik života, život na zemlji. Teško reći da li mi imamo potpuno zapravo krivu predodžbu o tome šta je uopće život, ili kad bi imali neki statistički uzorak od barem 10 različitih života, onda bi mogli naći nekakve zajedničke karakteristike. Mi ovdje definiramo život prema samima sebi. Dakle, i prema toj zajednici živih bića koje postoje na zemlji. Svi razmjenjujemo tvari sa okolišem, organizirani smo, razmnožavamo se, ili barem pokušavamo se razmnožavati i umiremo, da. Tako, to su te neke odrednice života kad mi o tome razgovaramo. Ali ja tu zapravo nisam siguran čak niti to da kad bi mi sad došli na neki planet i na kojem postoji život, da li bi mi taj život odmah isti čas prepoznali kao neku živu tvar? Ili bi nam se činilo da nema ni možda, mislim, pošto znamo samo za naš život, prema kojemu zapravo sve još uvijek naše opažanje i tako dalje dizajniramo, možda ga ne bi prepoznali, kažem. Tu ima jako puno tih špekulacija i ja mislim da je to, baš zbog toga jako zanimljivo pitanje i sva ova razmatranja o životu izvan te organske tvari i transcendenciji života na nekakve strojeve, na neku civilizaciju koja prevazilazi okvire zemlje, pa čak i sunčevog sustava recimo i tako dalje, to mi se čini jako interesantno. Samo mogu kratko replicirati, kratko samo. Ne radi se o tome da... Pardon. Ako bi shvatili da mi nismo život, da je život nešto što je apstraktnije od nas, da smo mi nositelji ili prenositelji života. Dakle, kao što je neko u nas usadio život, recimo DNK, ili možemo govoriti nekakav software, ima dobro, Turingov stroj pokazuje isto da se može sa softverom rupice ili ne dokazati, pa i sa ova 4 slova samo drugi sustav programiranja, ne? Dakle, ako neko u nas ubacio život, da smo mi nosioci života, onda mi možemo taj život, pitanje L od 7. varijabla ili 8. varijabla, kad ste spominjali da li imamo mi svoj kraj i prije svog kraja smo dužni kao nosioci života prebaciti ga da on se preseli iz nas u neki drugi svijet gdje može dalje zadovoljavati svojstva života. I još važno je samo jedno svojstvo o čemu bi mi morali govoriti, da li je svojstvo života ili svih živih bića učenje. Ne znam, ne znam šta bi nadodao na to. Imamo još 2 pitanja od Draga, ako nema nego mislim, više manje komentare, imamo manje pitanja. Samo jedno pitanje. Postavlja se pitanje o mogućnosti života na drugim planetama. S druge strane, obožavamo filmove Ratovi zvijezda gdje nas napadaju sa znanjem engleskog svemirci. Mislim, gdje smo mi? A dobro, to su filmovi, Koga može zanimati takav film? A dobro.
Ja bih samo nastavio razgovor malo pre pitanja što je postavio gospodin. Šta smo mi? Mi smo u biti je prenosioci. Nas su neko preneli, mi smo u stvari došli na ovim prostorima. Istovremeno naš budući razvoj, mi smo nevjerojatno još na niskog nivoa razvoja. Evo vidite sad kako živimo, kako vam je organizacija, nevjerojatno niskog nivoa, ali se prilagođujemo u svakoj situaciji. Prema tome mi sa vremenom ćemo taj život nastaviti ovako, istovremeno razviti novi život koji ćemo sa našom razvojem, tehnologijom ćemo morati preseliti, pošto ima previše planeta koje su naseljali. Za ovo sada vreme to je skoro neshvatljiva iluzija, ja šta govorim, ali će doći vjerovatno vreme da se to obave, tako da život će se nastaviti na drugim planetama. Iz ovog našeg, šta je nešto stvoreno, mi ćemo stvoriti opet na jedan način nešto novo, ko će vam prenositi, tako mogu to tako prenijeti. Ono što je gospodin u prvom redu spomenuo, svako živo biće je se razvijalo, zapravo iza sebe ima cijelu evoluciju. I svako živo biće je razvilo tu neku svoju imalo je neku evolucijsku prednost pred svima ostalima. Dakle, bakterije su definitivno najuspješnija živa bića na zemlji. Postoje već preko milijardu godina, mi smo kao evolucijsku prednost razvili ovu inteligenciju. Nama je nabubrio mozak i to je postalo jedna prednost pred nekim drugim ovim živim bićima jer smo mogli onda razvijati nekakve alate s kojima smo efikasnije lovili i tako dalje. I sad, mislim, evolucija je zapravo samo jedan produkt, inteligencija je jedan od nusprodukata evolucije. Da li je to zapravo nešto što je vrhunska vrijednost, pitanje je. Ja imam pitanje samo koje zapravo nadovezuje na ovaj vaš odgovor. Zanima me, vidio sam u onoj jednadžbi da ima vjerojatnost nastanka inteligentnog života iz života nekog jednostavnog. Jel sad, da li se to misli procjena s obzirom na neke kataklizme opće, recimo nekog planeta, ili neki smatraju da je moguće da ako imamo nekakav svijet izolirani, relativno izolirani, da u neki život se nikad ne razvije inteligentni. Jer meni to nije logično, ja mislim da evolucija sama po sebi dovede do inteligentnog života uvijek. Samo pitanje koliko brzo, a sad to me zanima što znanstvenici kažu. Pa to je pitanje da li baš će evolucija ići prema inteligenciji. Pa upravo sam rekao da je inteligencija jedan od nusprodukata evolucije. Mi smo tek jedan od izdanaka u cijelom onom evolucijskom stablu. Mi nismo na vrhu tog evolucijskog stabla, iza čega nema ničega više. Mi ćemo također evoluirati, ako budemo imali vremena. Ili ćemo zapeti u toj nekoj evolucijskoj slijepoj ulici. Ono što je u taj faktor zapravo ulazi jako puno ovih razmatranja o tome na koji, mislim, tu imamo i prirodne kataklizme zbog kojih se neka nova živa bića nalaze svoje nove evolucijske niše iz kojih se možda razviju neka bića koja onda idu prema nekakvoj inteligenciji, ali pitanje je da li to tako treba ići. Mislim, možda možemo zamisliti život na nekom planetu gdje organizmi neće nikad evoluirati u neke više stanične. Zašto ne bi zamislili takav život? Evo, prije nego dam, gospodin ima pitanje, ja ću si uzeti zapravo isto komentirati. Ja sam, s obzirom da sam po struci astrofizičar i bliske su mi te stvari, pa onda ima jedna stvar, jedno od 50 rješenja Fermijevog paradoksa, sad sam provjerio koje je 49, tu na kraju koje mene fascinira i o kojem razmišljam svako malo od kad sam pročitao tu knjigu,
postavlja se pitanje je li znanost nužna. Ne? To je slično ovom kako ste komentirali da idemo prema život, ako postoji život da ide prema inteligenciji. Možda ide prema inteligenciji u smislu da se bolje snalazi u svojoj okolini, ako je okolina komplicirana, da onda mora ići prema inteligenciji da se u toj okolini bolje snalazi, da opstane. To je, ali to još uvijek ne mora značiti da to što ide prema inteligenciji da mora razviti znanost i tehnologiju. I tehnologiju u smislu da možemo da onda jednog dana dođemo u kontakt s nekim ko je na razini da mi možemo s njim komunicirati. Tu se radi o tom pitanju, često kad se misli na to pitanje jel ima života u svemiru, većinu ljudi ne zanima jel ima nekih bakterija negdje, nečeg sličnog bakterijama, nego jel ima neke civilizacije s kojom bi mi mogli izmjenjivati informacije i tako dalje. Dakle, jel toga ima, za to je nužan razvoj znanosti i tehnologije, odnosno nečeg sličnog tome. Jedno od tih rješenja mogućih paradoksa je da možda razvoj života ne mora uopće voditi razvoju znanosti i tehnologije. Da sasvim moguće da na brojnim mjestima u svemiru postoji život koji uopće nije išao u smjeru da bi razvio znanost i tehnologiju i bio u stanju ili uopće imao interesa komunicirati s nekim drugim. Tako da to je meni možda pitanje o kojem treba razmišljati najviše. Evo, izvolite. Evo ja ću jedno kratko pitanje iz jednog drugog aspekta na ovo vaše predavanje. Uvijek veoma interesantno. Mene interesira što vi osobno mislite i vaše kolege, što moderna znanost danas misli o slučaju u svemiru, znači postanku svemira i u postanku života. Kad razgovaram sa nekim ljudima, ima i popriličan broj koji tvrde da sve što se događa, što se stvara, što nestaje, čak i sam svemir i život, da je to nastalo slučajem. Pa čak tvrde i da je temelj same evolucije puka slučajnost, odabir nečega, nešto je iz neke orbite prešlo u neku drugu ili šta ja znam. Ja vam mogu reći svoje mišljenje, mislim, ja ne vjerujem u slučaj. Mislim, meni je to apsurdno. Ja se priklanjam ovim zagovornicima slučajnosti. Mislim, mi znanstvenici smo, ne da smo skloni tome, nego naša, u principu sama znanost zapravo u svojim temeljima nema zapravo ne može zapravo pojmiti tu neku namjeru u stvaranju. I nekakav nema nikakve znanstvene evidencije o tome da je život nastao i da se život razvijao prema nekom planu. Eto, to je... Znači, vi vjerujete u slučajnost? Ja ne vjerujem u slučajnost, nego evidencije, znanstveno utemeljene evidencije i činjenice ukazuju na to da nema tu nikakve namjere. Evo, imamo još jedan komentar, ja ću isto si uzeti opet zapravo komentirati. Ja mislim da nije to pitanje vjere, jel sad mi u to vjerujemo ili ne vjerujemo. Naprosto znanstvene, prirodna znanost nam za sad pokazuje da svrhovitosti ne nalazimo unaprijed nekog plana po kojem su se stvari razvijale, iako je to nama intimno možda sudeći po iskustvima iz svakodnevnog života nešto za očekivati, ali prema goloj znanosti, činjenicama koje nalazimo, takva stvar koliko vidimo ne postoji. Evo.
Mogu li ja samo ja bih ispričavam se, moram reagirati, no trebao sam u početku odmah kad smo spomenuli. Meni moj zdrav razum kaže, ako je bilo što nastalo slučaje, svemir ili bilo koji vid života, onda tu nema mjesta prirodnim zakonima. Ako nema mjesta prirodnim zakonima, onda nema mjesta ni znanosti, jer šta znanost radi, nego propituje zakon. Mislim, to je meni zdrava logika. Evo, ako mogu ja samo, jer ono, što mislim da je dosta bitno naglasiti, jer dosta laik kad govori o evoluciji, onda ono kad se kaže mutacije, slučajne promjene i onda se kaže pa to je sve slučajno i to kako bi se sad slučajno složilo nešto u čovjeka. Ne? To je nemoguće. Ne? Ali to uopće nije istina. Znači nije slučajnost ono što stvara evoluciju. Mutacije su generatori promjena, ali postoji odabir dobrih rješenja i taj odabir nije slučajan. Ne? On je determiniran okolišem i onom gdje mi živimo. Znači, vi recimo, to je dobro je Dawkins recimo u knjizi Blind Watchmaker prikazao, on želi napisati nekakvi tekst koji je recimo iz Shakespearea. Sad ako bi uzeo čisti generator slučajnih vrćenja slova, ne? I pusti da se, recimo ako tekst ima, ne znam, 1000 slova, jedan pasus, ne? I sad slučajno bi morali svih 1000 se pojaviti odjednom na tom mjestu, to je naravno nemoguće, to cijeli svemir dok bi se vrtio za nekakvu Shakespearovu djelo ne bi nastalo. Ali ako vi imate generator koji recimo na mjestu broj 5 mora biti slovo B, ne? I sad imate 30 slova koje postoji u abecedi i kad dođe do slova B, on ga uzme, zato jer je to dobro rješenje, ne? Tad će vrlo brzo slučajnim generiranjem, znači na tom mjestu kad dođe slovo B, selekcija ga uzme. I to više nije slučajan proces. Ne? Znači, evolucija ima u jednom dijelu generiranje promjene koje ide mutacijama, koje jesu slučajne, ali ima i selekciju. Znači, mi uzimamo dobro rješenje, a selekcija nije slučajna. Ne? I zbog toga cijela priča može ići relativno brzo konvergirati u dobra rješenja kad se uvjeti postavi takvi da je dobro rješenje ovo ili ono. A ono što se tiče, još da dodam, vezano uz civilizaciju, po meni je možda čak potpuno pogrešno da mi tražimo nekakvu civilizaciju iz svemira s kojom bi mi stupali u kontakt, kad mi imamo danas prilični znanje evolucije naše, znači i čovjeka, i civilizacije koja je ovdje nastala i ona nam pokazuje u stvari da u evoluciji, recimo, su se neki kompleksni sustavi kao oko znali razviti neovisno 20-30 puta. A ljudski mozak je nastao samo jednom u skoro 4 milijarde godina evolucije, što i nastao je zašto? Nastao je zato jer je u određenom momentu bilo korisno da tom primatu koji je živio u savani, da može se organizirati, da može uhvatiti, ne znam, gnua, a da ga ne pojede leopard ili lav. Znači, nije mozak nastao zato da bi mi kontaktirali sa svemircima. On je nastao zato da bi preživjeli u borbi evolucije za preživljavanje. A kad je jednom preživio, kad je počeo imati više vremena, onda se počeo baviti umjetnošću, znanošću i tako dalje. Znači, to je aberacija mozga, mozak naprosto u slobodno vrijeme se bavi svim i svačim, pa onda i traži kontakt sa svemircima. Ali nije mozak nastao da bi mi kontaktirali sa svemircima. On je nastao da bi preživjeli. Ja mislim da je nastao između ostalog i zato, jer ja mislim da je generator evolucijskih zapravo tih dobrih rješenja fundamentalno različit od generatora dobrih rješenja kao što je Shakespeareov tekst. Jer tu kod Shakespeareovog teksta imamo jednog inteligentnog zapravo dizajnera tog teksta, a u evoluciji nemamo taj inteligentni dizajn. Ne, možda se pogrešno. To je recimo... Ne, potpuno pogrešna analogija. Ne, nije. Stvar je u tome da okoliš determinira šta je u određenom slučaju povoljno. Sad, nije uopće bitno Shakespeareov tekst, nego samo sam htio reći iz primjera da je selekcija ta koja određuje povoljni rezultat. Znači, ona nije više slučajna. Znači, ako je povoljno u tom momentu da
određeni protein. Da, ali tu imaš vođenu selekciju. Imaš selekciju koja jednog selektora izvana koji će zapravo slagati ta slova i... Okoliš je taj izvana. To nije okoliš, ovo je inteligentni dizajner, o čemu govoriš. Gorane, došao si u područje vjere. Ako si mogu još jedan put javiti. Ispričavam se, opet se javljam, ne? Naime, ne bi se složio, da bi potvrdio ovo što ću kasnije izgovoriti, pozivat ću se na, recimo, Gödela, to je jedan matematičar koji je pokazao indirektno da istina ne postoji. Zbog toga se razvila jedna nova teorija Big Data gdje se može predviđati sa velikom vjerojatnošću budućnost, sve ostalo, ne? Mi da smo složili na tome Google danas velike novce zarađuje. To je jedna pretpostavka, druga pretpostavka je, složio bi se s vama da nema ništa slučajnoga. Sad kako to povezati da repliciram? Naime, radi se o tome da kad se spominje nekakva selekcija, darvinizam, odabir i tako dalje, onda se mora uvesti, ako se ne uvede, onda izbjegavamo pravi odgovor, funkciju cilja. A ta funkcija cilja je bila upravo danas malo prije izrečena, čak ste vi to rekli, ovisi o okolini. Kada bi život definirali da ima jedno od svojstva da živi, da nije mrtav, onda nužno proizlazi da onaj genetski kod u nama mora biti da učimo. Zašto učimo? Sad ću neke riječi, da bi smanjili entropiju, znanost, da bi smanjili entropiju, da bi preživjeli. Sad, život uvijek uči u kakvoj okolini, da sad ne razvlačim, od začeća, glastrola, blastrola i tako dalje. Sve su stanice bile matične, ne idem unatrag, sve su bile matične. Onda ona koja je bila u kontaktu sa okolinom, da smijem to spomenuti, je aktivirala gen da je postala koža. One unutrašnje više nisu mogli kontaktirati sa plodnom vodom, pa su morali neke drugo nastati, pa i tako dalje, da se ne napravim dok nismo došli do organizacije čovjeka, ne? A život se može definirati da živi i jezik, između ostaloga, ako ima svojstva života koja nismo, nažalost, danas tu jer smo gledali više materialistički, ne apstraktno, da ne velim matematički, da velimo da mora imati organizaciju, učenje, znači komunikacija. Život bez komunikacije ne postoji, jer komunikacija definira vrijeme, događaj smanjuje entropiju, ako učimo, ne? A ako definira vrijeme, onda znači da živimo. Kad prestanemo komunicirati, onda smo mrtvi. To jest nama vreme stoji, mada nam sad se dalje vrti. Ne bi više dalje. Hvala. Imaš nekoliko primjera koji ti jasno pokazuju da okoliš usmjerava da rješenje konvergira na vrlo slične stvari. Znači, dupin, ihtiozaurus koji je bio gmas, i riba imaju praktično, sabljan, imaju skoro isti oblik, makar taj oblik se razvio jer je okoliš, voda, determinirao da je taj oblik najpovoljniji da se kreće kroz vodu. Nekakvi čimpanza se ne kreće dobro kroz vodu. Ali je li taj okoliš... Rješenja su evolucijski determinirana okolišom u kojoj se neka Stani nešto. To nije inteligentni dizajn. Je li taj okoliš oblikovao ribu? U vrtinosti oblik, recimo? Ne, nego on je napravio selekciju. Znači, mutacije su generator promjene, a okoliš, preživljavanje u okolišu je determiniralo koje rješenje će se uzeti. Shakespeare radi drugčiju selekciju. Drugčiju prirodnu selekciju. Ja sam uzeo primjer iz Blind Boy. Pa uzeo si krivi primjer. To je potpuno kriva analogija. Po meni. Dobro, možda još nekakav zaključni komentar. Imamo, evo, onda zadnje pitanje pa zadnji odgovor. Jednostavno selekcija imamo čak primjera sada. Vi ako idete biljke promatrati, a da ne idemo samo životinjskog oblika, ako biljke promatramo, vidjet ćete prema klimatskim uvjetima oni su se prilagodili gdje žive. Prema tome, u svaka doba nešto se prilagođuje, a kamoli. Ili još jednu stvar, ako se vratimo u Brazilu,
plemena tamo koje žive. Ako se on ne prilagodi, ne nauči se kako treba vatru naložiti, kako treba životinju uhvatiti, kako treba sve u životu napraviti, on ne može preživjeti tamo. Dakle, mora se osposobiti u onoj sredini kako je prilagoditi da može preživjeti. Što se radi o mutacije, mi na Poljoprivrednom fakultetu prije 50 godina, poznati profesor Tavčar, genetski, pošto selekcija, vidi malo to neko izgleda u pučin selekciji, i sada mi radimo biljke koje stvaramo veći prinos od donosi. To je na bazi selekcije, ali vratit ću se mutacije. Mutacija se ubrzavala, to je bilo takozvana atomski regenerator je bio, on ubrzavao mutaciju, šta je za 50 ili par mjeseci, on nešto novo dobije nego što treba možda 100-tinjak ili 200 ili više godina mutacija, nešto novo da se događa. Prema tome i sada imamo nevjerojatno puno primjera i slučajeva koje možemo nešto naučiti. Da, mislim, možemo samo ponoviti misao Šekspira i njegova slova, što to tu imamo, a šta u evoluciji ne imamo. Ja se ne usudim, pojela sam dobro slušao. Dakle, kao što ste prošli put rekli. Da. Kod Šekspira imamo prvo pomiješana slova, a koja se oblikuju u nekakav tekst koji ne da ima smisla, nego je vrhunsko umjetničko djelo. On je inteligentno biće koje će oblikovati taj tekst prema nekakvoj svojoj prethodnoj zamisli i stvorit će, mislim, tokom pisanja teksta se sigurno događa nekakva... Drugi dio. Kod evolucije šta nemamo? Aha, kod evolucije nemamo upravo taj upliv inteligencije, gdje nekakve prethodne namjere. Jasno. Vi ste vrlo hrabar čovjek. Nema te sile na zemaljskoj kugli koja mene pristara da ja kažem da ima neko internetno biće. Ali kako vi sigurnosti kažete da nima? Otkud vam, na osnovu čega, gdje vam je osnova, dakle ponavljam, ja ne usunim se ni pomisle da kažem ima, kao što ko Šekspir ima. Ali kako vi sigurnošću bez nikakva dokaza, bilo kakve vrste, kažete tamo ne ima. To je hrabro, zaista. Zato što riba živi u moru. Kako je ima što riba živi u moru, samo da nema to. Je li more okoliš koji je inteligentan, koji će reći ribi da se oblikuje tako kako da more ima neku prethodnu namjeru da riba izgleda kao što... Mora biti more. Pa može biti rijeka, mislim, sve jedno. Ova djeca što umira od karcinoma je to Ako je jako kratko, evo malo smo divergirati počeli, ja ću evo još samo ovo pa onda. Ja bih htio samo dodati još jedan pogled koji je po meni zanimljiv. Ja sam inače svojim kolegama već dojadio, ali kad kažem da stanica koja stvara drugu stanicu, znači daje genetski kod DNK drugoj stanici. I ta stanica da bi preživjela treba resurse, znači ima svojstvo egoizma. Ako stvara drugu stanicu ima svojstvo altruizma. I još jedan problem se dešava da ta stanica na neki način reagira za opstanak, ima radoznalost jer zna da je nešto želi uništiti, nestati i tako dalje. Ima još jedan pojam da ta bakterija ne jede svoju bakteriju. Znači da tu postoji društvenost. Iz svih tih elemenata proizlazi da je znanstvenost i sve to skupa je samo nasljeđe od alata nadalje i čim jedan živa tvar ima komunikaciju i svojstvo da zapiše ne samo genetski atomskim kodom da prenosi te podatke, jer mi hormonima recimo dajemo na znanje okolini šta mislimo, šta osjećamo, ali komunikacija koja se piše u knjige, računala, daje već dojam za civilizaciju. Evo samo sam to htio reći. Dobro, zahvaljujem na ovom zadnjem komentaru, zahvaljujem, jel stvarno kratko, ajde da.
Ona knjiga sa ovcama, na kraju nisam mogao nastaviti čitati s popisa literature. Aha, dobro, to je knjiga, ne, nije malo. To je zapravo, kako se zove, socijalna, pokazat ću vam zapravo, koliko zapravo socijalna pozadina nekog znanstvenika utječe zapravo na neku, je postojalo više teorija evolucije, a ova autoricu je zanimalo koliko njegova socijalna pozadina utječe na tu kao konačnu teoriju koju je on razvio. Dobro, ali zahvaljujem Nikoli na predavanju.